Ngiyambetha unyazi lwezulu. Ngiyabingelela abagcotshwa esinabo kuyihamente engcwele yonyazi. Amen. Angixolise kwinsizwa ethe ngashayisana nayo. Kodwa sonke siphanga umdoko wasezulwini ayibonga Nkosi. Ngisukuma ngithintwa izinsizwa. Insizwa eyikhuluma ngale vangeli esihlangene ngalo namhlanje. Ngeviki elidlule ngithe ngilapha eSanta Nezwe ngebreak ngase ngiphuma nezinsizwa sithi siyokhipha imali ngale kuma ATM yokuthi sibuye sinikele. Sathi masiphumile sase sidibana no mama ophethe amaklina khona irestaurant engihlala kuyona lapha nabathi kusempumelelo. Bayazi nje abangcwele bavama ukuyosanda nezo khona iresenhle lapha mawuwele station. Le ntombazane iphethe lapha iphethe amaklina. Ithe mayesibona siqhamuka yathi hawu bafana bami senashonaphi kade nginifuna senashonaphi. Sase sisho ukuthi hayi mama sekhona sekuthi nje sahlala impumelelo sashintsha iresi. Wathi hawu kade nginifuna ake nizelana nizongichazela ukuthi ningangibonisa kanjani kulokho ngikubonile. Lasidonsele eceleni wasethi ngithe ngilele ebusuku akasonto lo ntombazane. Uthe ngithe ngilele ebusuku ngaphupha ngihamba uthe kuhambeni kwami kube sekuqhamuka elinye ikhehle emva kwami uthi lafike langimisa lathi wo mana uthi ngafike ngama. Uthi laselikhuluma lekhehla lathi umntanami kukhona into engikuphathele yona kukhona imali engimele ngikunike yona kodwa ekukunikeni kwami le mali khona wena imali engimele uqale uyikhiphe eqala uyilethe kimi. Uthi lo ntombazane ngadideka khona lapho uthi ngayikhuthuza uthi ngathi ngayikhuthuza ngapha ithi ngathola u40 ithi ngawukhipha u20 ngathi awumkhulu na u20 engikunika wona. Lo mkhulu wasekhuluma indaba enkulu. In the bank you. Lo mkhulu wasethi hayi ungawuniki mina lo R20 hamba uye ebuhleni bamaNazaretha ufuna inkosi unyazi lwezulu ufika umnika wona lo R20 uyobe usufika kimi ngayi inkosi unyazi lwezulu. Ngikhuluma indaba yasidwe kubangcwele. Ngithintwa izinsizwa mayikhuluma indaba yomsamo nenkolo yobuNazaretha. Basitshela abadala bathi kwenzeka emzini waseJudiya kwahamba inkosikazi. Yathi mayihamba le nkosikazi ikhona inkosi ilanga lamalanga uphuhla phansi njengekhowe ophuhla imasango nomuzo sekuphakameni. Uthi mayihamba le nkosikazi basebesuka abakhokheli bahamba bawubika ehlalweni esingcwele sasezulwini ukuthi hawu sekuhamba inkosikazi emzini wakho Shembe wena uhlula lutho siyacela ukuthi uyivuse. Thoyathula inkosi ilanga isikhashana. Yayisibuya ithi sengibuya ezulwini. Ithi ngihambile ngezulwini ithi inkosikazi lena nikhuluma ngayo ngiyibuzile engilosini yomthandazo okuvuka ithi ingilosi yomthandazo okuvuka imphikile. Ithi ngaphinde ngahamba ngayolibuza engilosini yomthandazo okulala uthi lengilosi yomthandazo okulala imphikile yathi ayimazi manje angazi ukuthi nithi ngimthathephi. Namhlanje emazweni aseGoli sihlangana ngomthandazo exam prayer. Kukhona abantu ngenzeke yini ukhona abantu ukuthi nje lokubafika eGoli akaze bathandaza. Kodwa namhlanje ngoba nakhu sebedingile sebedinga uShembe sebeza bazocela ukubhaliswa kahle ama-exam. Ngenzeka ukuthi ukhona umuntu onjalo ebandleni. Ngenzeka ukuthi ukhona umuntu onjalo endlini. Ngapha siyacela ukuthi noma ekhona onjalo uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha amkhumbule ayibonge inkosi ibuso ngizweni. In the bank you.